Tugitana mbere na tutoinge na ndia kariba ntere cha KK Gembe North ni bona nite muthuro John nyume ya ngari ya gukamata ajie ni ambulance kuthukira guntu guku iri na mwaje ndene bakiona ni muthuro John ni bajoerekerete kiri gavana Kawira Mwangaza bakiuga ari rumira mantu jege siasa na kurirwa kurita ngugi yawe baugite mantu jege tumijo tungata bomwere na ngari teje jatekwe wagitio hindi ni siasa aki ngari je ni thire kithuka na ukara wakagite kithithagua onde mwaje okaringari ne oyu Nicholas Chabari na kurikithia Muthuro na kiriga akira kionetwe ni antu bataoni ya KK na kinya babo kurukagira barabarani ya kuma amawako ya aklare monka mutuate nontobwa ambulance kana kare kamata aje ya kuma mutuate na jena mwaje kukwamira barabarani na yathiria mathaka thomba iri aguna mwaje arindeni ntobapo thuretia karibaba kiuga ate gavana Kawira Mwangaza aithonganiretie na mantu megiendo achege siasa akariganirio ikuraithiria mantu marama mabata amono sia county naire na yontongare mwache ambulance kuthukira barabarani na ene mwache kambia cha county naire na Kawira kya kwetho ate kumbana mantu ya county nare kana nete kya ngabana nare kana nete kya ngabana choke na women yebu atwere bibyo toma ngare yuma kuma mutuate ye ya kutweka yani mwache akaria mathayele atoro ngabana wetu atwere otwathurire na kura cieto to mwakura atwira kwathira thirikari Kenya tena mbesa kariara mama no gwithira atiko menya mantu ngari ethira ciugura na kithira ni kuthuka na ena sama cia kya itania cio antu ontu kiongozi batiomba kuya gwira mama ngari ni kuthuka ka mantu yo karika nao nanga kiongozi weta gwira mama ngari ni kurirwa mira ngari ni kuthiondonka ngatauni anga ni weta ku kiongozi antu babo batikuya gwithira bukia advice mama ko ngari kuthukira na rora uteka pass the way ni ono te mandate we na yo ki county gweta gwira deputy governor tie ya uwe wethere tunabwathethere twe mwasie right ni alimututi eta tutikomya kitha kwa kana tetha ngari se county ko ru ne iria utimenya nuntu ngore toka butanto oekraba okethi ure thiria on meru no thiria ntongi utebwe kusulikia ngwe kune kolea ende mwasi oyo ngari se county sio ngwa sie ibati usulikwa ni ambulance lecho kama terasia tingari yo osuna deputy ukiwa niko dolunga amba ambulance usulikie na ile ibwethwe iwanje kusulika ngari nge iyo kwese ko diata batwa ambulance nge njaro ibuto kuwa ira ba merite theri ngwecio cia biashara cio ende bakiuga ngari imwe cio kamata aji chikurite emono na chitie bantoni ega iba kwenda ichenchwe bakiuga kinyi bateri kwithirikire thagirwe gitana gita kuonekana chie sasa wa mbere kinyitia kamata aje ambulance twenda ngare kwa ngare nja bati manta oria tukaya ngare oria to anto ete to kwatwa monga muntu aginya akombelu njerene ngare kunde kwa meriera ere ngare to anto twenda ngare njaro alafu renge ngare thirikari nonto thirikari Kenya yena mbia ambulance cia yinjaro to ngare na mege komi kume itara munya ngare weta senchwa oni bibe tu asire mbe mno mbe tu asire na kungentera ginya ndereba kar na ambulance eu ndamwero mtote bati koria mathayele ekia ngare ni bati koya akatharo ga ndu sibitari nonto gwethira atire mturate ko ateko mtelirwe mturate ko mtelimeruke bibyo to meteko ndene mathayele nimbi aya kiori kengenda kuria ke county ngare guthuka inge kime otumirwa ambulance nginya kuma hospitali nge eyo meokwa na mwasi no ngare no akumia na kithira mwasi ro ko rali motuti ke kwira no to kila umwi county ka indreva kano kanisa nikala ka batere te kwira inge kana prison kya kama tantu prison te kwira kama ta mwasi kuma mutu ate mwanga mo distance enda mno kama tungare te kwama ngari ngenda ko renge ngini bodhinya service bugenda kumya ngari ire ikiuma era deweta kweri yombo kinya huko kuma KK Gembe Central Peter Nicholas Chabari.